Omulungi ali ku Hawaii Media bambi kyabe ekyokola kuba nga otugoberera kituyizaamu amaani era saba bayakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nizi Yazid Yolisigira awe fa busidombikado nga we muli kumbona ndizeyo ku maka ga muzeyi ndiyeku badero eno mu bitundu ebyeruuka ku kyalo n'amadope wiche yeweire nabalitira amawulire nga abantu abakali kutegerekeka bairumba amaka ga muzeyi ono bajeri entana bazikula muganda we sigala majidu bamutola mu ntana bajja bamutema ku mutwe baleka awe kiwuduwudu bajja n'omutwe era nga polisi ya malaria ida baleta embwa ekongo olusu oba ewuniza olusu bagema omusawo w'ekinansi kuba embwa oyava ku magombe oba asumula omuntu yatambula yajja paka basula omuntu n'engoyede yajja paka mu isabo lya musawo wa kinansi yatyamu omwo era nga bambi kino kyali nga kyeraga bwatu nti oba oli awo n'omusawo w'ekinansi Tesa yali nikyeidi ku kuziikulwa kwa sigala majidu n'okutemebwako omutwe. So twali ntu abaleetera amawulire era nga ekitulese wano tukwogerako kona muzeeyi atukubire kumbeera weeri naddala ku musango guno bagamba ba suspects bambi abaziikula omulambo babatwala ku CPS ekiyunga. So twenda kutegeera bituusewa tulina okulondola ensonga eno okubona nga bambi muzeeyi afuna obwenkanya. Hawaii Media. Hawaii Media. Let me get this shot. Let me first get this shot. Let me first get this shot. I found. Where is OC? Where's your parachute? What's that you are? We need to search this house, eh? So, muzeeyi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisukenga ku embeera tiyali nungi. Nabisuka era bikaali munange kubanga omuntu yatuleetera entiisa esinga neera yasooka. Abaana bakagano otandika sawa 12 ezasobola kujja na mukayumba naire. Niife twena emitima gikaali kutereera tuli awo mu kutya kw'amaani aye n'okugera kwa Katonda tukyakikukolera pagano. So we naawe nendo nkobere kuku navu eno nga ba suspects babagemye omusawo w'ekinansi bagema n'imwine then polisi yabalagira okujja mu maiso n'okuziika ekiwuduwudu. Mwajja mu maiso n'okuziika twakiziika olunaku lweno olwo kutuusa awa 10 wano amaadi gamala gaagwa
mpaka ano polisi atukola ntuwuuna ekyo tujje tukole statement twawuuna twajja twakola statement. Okay, musee tujje mpolampola. Embeera yali etya okuziika omuntu azira mutwe azira ku mutwe nga iwe nga famire mule kyabisa mutya? Nga famire kyatubisa bubi n'ekyalo kyona kyona oba n'ensi yona kubanga ebintu tubaye tubiwuliranga buwulire ayo twasooka okubibonako. Twajja twagula amasuuka nga bwali gano nti wabona amasuuka erindi baalitwala ate nga getusobola gayizaamu. Twaleeta amasuuka twajja twamuzingamu twamuleeta twamuziika. Okay, enziika eno eyo kuziika omuntu ono okwiramu okumuziika ng'azira ku mutwe kiwuduwudu. Mwaleeta buleeta mwamutawo mbute tibyali nti ku mulundi guno mujja kuleeta abasiraamu olwedde baali bamalira okumusaalira? Twabuza baseeka abakulu baka nti azira kayi mukolo gumukolo wako kuba emikolo gimukolo wako gyawa kale tutwebitiriza ntukola mikolo gindi twaziika buziike twavaayo tuweta tukiza kye twakola nti obakayikwiramu kwabyalumbe bakulomba dduwa. Okay. Gano amagombe ge bamuziikulamu gemwamba ali mumwiza mwasima amagombe gandi? Twasima amagombe gandi titwamwiza mule twasima amagombe gandi ge twamutamu era twataako ebibaawo twamanta ettaka ng'obusiraamu bwe tukola. Okay. So ate bwe tikiri ekiina kyeyalimu ekyasooka? Ekiina twakiziikira nga tusobola kukireka nekibaawo kali nga kyongera okuleeta entiisa y'amaanyi twakiziikira. Mu ngeri yabuwangwa kuba mpulira ziti abandi batama zikyatamu kigogo kodi mwatamu bajasi mwataku waitaka? Ife twataku waitaka obusiramu buzira ino bya buwangwa twatamu waitaka. So buli kintu kyakolebwa mu ddiini mukola? Twakikola mu ddiini kuba tuli ba ddiini. Yeena yafanga musiraamu. Iwe tuwewunana kwewuna omuntu amaze omwaka omulamba okuwagaana ng'emamba yeekaali ku mubiri ogwo wabonaku esigalo tone wabonaku eigumba okutaako omugulu guno kuba baakola foosi nga bamusika mule tibaamalayo bibaawo olw'okweyuna bamusika mu busike era twali beeraliikirivu kuba wana wamubona nga yeefuna ati aikyetwo nisaba twaleeta amasuuka nitumutaako okumuta ku masuuka ng'aterera ati nga tumuzinga nga tumuleeta twakola mu busiraamu. Oli kwa Y Media and Yazid Yolisigira. Abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Bambi tukyayire kukwera muzeeyi ndyeku eno bitundu ebyeruuke n'amadope okwongera okuwayamuku oluvannyuma olw'abantu okwidda ne basimula intana ya muganda we ne bazirikulamu omulambo ne bajja ne bagutemaku omutwe ne balekaawo ekiwuduwudu ne balumuka n'omutwe. Era nga gye twogerera eno poliisi yalagira bano bayiremu okuziika ekiwuduwudu nga kizira ku mutwe. So tufiidiyo omutwe guliwa bagema ku ba suspects ayi balinga bakali kutokobera omutwe guliwa. Muzeeyi twaja ku poliisi mwegayira Teesa omusawo w'ekinansi nti oba oli awo alina omutwe abalagire weguli kibyatuukawo ebyokubalagirira omutwe weguli? Teesa ku poliisi yakoba taida kwogerera gano bamutwala ekiyunga atuuka ekiyunga yeegaana taidi bigemagana na mutwe taidi kwebigemagana mutwe yakoba statement ya Teesa ekoba nti yali agire kodi kwaya yayira gali omugeni yali ayigikakaawo mpano wayira omukazi yamukoba ati chairman ejjano yagema omugeni yamutwala ku poliisi ayakaye ati we najja ku poliisi mpaka yena yajja ku poliisi bwe yajja ku poliisi abapoliisi bamungiza munda. Okay. So ndakujjako n'abapoliisi batukobereko okundidi mikwano gyange nina omwogezi wa poliisi mukwano gwange tutera okwewayamu ino bamwe Maiko Kasaada tutyo bwetwakolanga emirimu gyaffe egy'amawulire ng'akaali kujjamu ebyo. So ebya Teesa idda kubitukobera n'ipamba ow'abafu yalaganibwa mu isabo lye yali yamutola ku mufuuki ibegagana n'ipamba Teesa tidi kyeyayogera kupamba okutaka kukyena buli omukazi kyakoba ati ebipamba bibanga omubirwiremu ayi twebuza birwiremu nga bivaaga era nga bikola ki
kuba polisi bwebona ipamba mu isabo ngeyabonera nga bifaanani nibino kai yatwala omuntu wano gw'okuva eri yaidagano era kai twajale ku site bajja okukomparinga ebipamba ebyo nga bifaanani bire agazanga nandawulo naire nga era biri kuno obukabo bw'ebikado obwali ku bino wano. Kale buti kasooka ba suspect babageme kyekirangako kyo kijire nga kikolebwawo kuku naddala ku luuyi lwa polisi babeeta kuku nti batweta kutwaje twakola statement pandikola statement twayira DPC yalagira oshayidi okwira eno ku kyalo enkera ku sawa 7:05 oyo shayidi yaira ni crime scene bayira gano era bayira gano twatambula ku kyalo abantu babalowoozewa abali abageni bateesa betulowooza nti nabaja n'omutwe mayimba ge bakonangako nga bali kubuuza wateesa twaja twakola statement mpaka ntukola statement bagolola bakubaniwa nebifaani kati ku magombe biki ne mwisabo mbaja bakuba ne mwisabo mpaka nonaku olwene bayida gano bayida n'abakulu babayiga bayida n'omukulu wabayira bamwe kodi obani defense bamweta maganda maganda yakoba ati omutwe gwida kuzuuka kuba twenda kunoonya eyazaala tesa mu mpewo 8 ebyo byamwegeresa yena yavaano kali kwera nti bajja kunoonereza mutwe ayi kuva kwolwo titubonanga ku maganda oyo ate we najja duzi ku polisi nga ntwaye bifaanani nabuze wa polisi nakandi maganda yayida gano atumonangako ayi ensobi yali utwe nze ni police officer titwamutwala ku namba ya isimu ayi wemba maganda yendi ayi maganda tino mweru gunene gwe ganda okay kale omusawo wekinansi yeredya oweruuka yentera okubonabonako ku mikutu bamweta kugeta oba genda obeera omugulirako ku yentera okuwulirako maganda waiganga aba nampirika ati nooyo ati aba nampirika ati neono dembe aloozi wange neyazaala oyo yene yagula nampirika eitaka so abasawo abekinansi ngotwere ku maganda banabeeruka tibaidako kwana abakulira abasawo abekinansi eziraidanga kuwano kutwako oyo maganda ebona nga tibalaga buvunaanyizibwa mwawulira muti eriyo munayi mwebalika ati yazikula omuntu yamutemaku omutwe ekintu ekivumaganya abasawo abekinansi mwali bakujjako ku mufamire eyo nimubuuza kyali kitya nimutanga obaolyawo kutandika kunoonyereza ku basawo baimwe abekinansi abasawo abekinansi abeeruka bona nga tibalaze buvunaanyizibwa no kuba webatavaayo bino ebikola bisobola okuba nga bijja kweyongeramu definitely tibalaze buvunaanyizibwa kuba titubabonanga kuwano ate mpagano oli kukoba owulire nali ku polisi nga nikuwulira ati kugeta nti ebintu byo byakugetako kuba mpagano owuli omuntu oti ni kugeta ngaoli kujja muyisabo yo nga likugeta abaja kugeta tibabonanga kuwanonsi so bandi baire nga baidyano ku kyalo bakuba n'enkiko bayita n'abasawo abekinansi batandika okubuukiriza naani yakola kino era bakalwaki mulikola ebintu nga bino no kuba bivumaganya busawo bwa kinansi bano bantu bali kuva kumbali okuba erimbikamu biki batandika n'okunoonenkiriza oyo omusaddha teesa oba bateesa omusawo w'ekinansi akweba okuba nti neyatema ku muntu aye abekinansi bona abeeruukaawo bona mbona nga tibalizeemu ku buvunaanyizibwa balinga abakireka nti kyabuliddo kibaawo kityo abantu baziikule nga abantu niwaabanga teesa ate neyakikola aye ekintu ekigamagana ekyokuziikula omufu ne bamutemaku omutwe ekyo kibagema kuku kuba abanakyalo bama baali bakusonga ku basawo bakinansi buti nze nzira masabo ntayiwa nsobola okujja ku mulambo naagutolako omutwe nga nikujja kugukolesa kinze Yazid aye aba bakola ebyo nakola ki mpaka nsana bamwagana obupamba obwabafu obupamba obwabafu yali abukolesa ki twena twebuuza tifidi kwa pamba oyo nifo tumukozesa abasiraamu abanaife abakatuliki abaprotestanti tibamukozesa ayi nifo tumukozesa ate era kala yali efaananga akoze disikala okusinza ku ibanga lyamaze muki mu itaka kale muzeeyi buti womala mumaze okola statement abapolisi baidyeku eno
ku scene of crime bayize bakuba ebifaani bagire pakere basyaide bagirere so butisaawe eno suspect akali bamutwala mu kooti suspect bakali kumutwala mu kooti kirowoozebwa nti olwali no bali banamutwala mu kooti entaidi ayi bakali kumutwala mu kooti nga bakanonereza nani obujulizi bakole state nani fairo ayi naliyo kulwa balaza nga bali ku processinga fairo okumutwala mu kooti ekyo tuli kulinda era nenda kuba kansaba enda kugemagana n'oyo mutabane wombone nenze kufollowing ensonga eno tubone nga muzeeyi yafuna obwenkanya tutwenda babizaanirezaniremu abantu abo bagezi otabagiirako osanga basobole okutandika okuguzaanirazaniramu amazzi gagaimaka eryafuuka isano lyabwe kiri ensonga eyo nga bwogikobera bwoli nga twacontactinga ku Michael Kasada yakoba nti tumutalekera kujjayo mujje buli kisa buli wakoba mujjeeyo aye ng'ogwo omusango ati bateekwa kujja naye paka lwanalaga omutwe oba okubaayo ekiseera ekigerako bali ffe tunanonerekereza kututya kunonereza bamutemeraku era eyaguzirayo ekigendera kyaibwe kyayenda mutwe guzirayo oyo mwene oyo eyimbwa muyajja muyisawo naidi omutwe gwa muganda wange guli gazira wundi aidi eguli okutaka oyo kale tutunonerezanga okutaka okwinamira kwe tuli mukunga nakulinda nti oba buli kyenkyo ng'ayogeire twagufuna twagwiza ku muganda wefe twamuziika kuba oba onoovunanyizibwa tulina kusima kayi amagombe twagwizaako so ayi kasooka mwiziika muzeeyi kiwuduwudu okukirirayo okukiziika tegabanga okumbeera nti oba alootisawa waka ngeri yo kyaliko bakubeerako okubyamutuuka ku mwene oyo mufu ebintu bino bitera okubaawo olwisi be kasooka tumuziika nkali kulya ku muntu aloose okutakula omukazi we bwe yaloota olunaku lwe bamuziikulanga ng'akoba ati ima muli kulambala bulambale balikunduwako ebintu pagano omukazi yasituka abana ti musituke mujje musaale era omukazi olunaku olwo yaba mugonvu omubiri gwona aka nti yasobola kusaala salaati fajiri ebyo byonka byenakoma ku nkali kuwulira bindi kiteeberezebwa nti nibana bakola kino era balina ebintu byebasobola okuba nga bakolakola male badde ne bamutoolamu basobola nga tebaida bwire ne baziikwa ne batwala basobola okuba nga balina ebintu byebakolakola oba oliawo ekyo kiri kubanga tulowooza nokulowooza nti kuba oyo baali bali kumusemberera ngaoyo deeni oyo yakati bana musemberero gwaki ayi deeni akoba nti bwe yasibula abantu abo ajja kwiranguluka awulira nduulu hazi twakati yena bamukuba kalifomu bakolaki okugeza ngaowange gano tweno twalambala paka obwire obwakyanze najayo okusala nga nza nikyenkoze eki kyempulire ku kifa kulya kuno muzeidi twakyewuunya n'abantu abandi abaali ngaawo mu mwani nga baliko bati ayi bafamire babeire n'endoolo abantu baida ati amagomba ag'amakalangufu abantu baida bakubanga ensuulu ensinga ewoza eyabulayo kwa muntu awirako kwa kantu akakuba konakona ati mbaweda ali ndoolo ki babanga eri abantu bano babakolaga bintu balambala nti mpagano n'abayiga era abayiga abayibi bajja kwiba abantu bajja mu bayiga abo kale ndowooza era eriyo kyebakola ekyatulambaza endoolo ayi twena tulowooza nti baadaga ino ku kyalo kuno oba n'omuzimu gwona gwabatagwanya ino gwababuzanga enjira nga tibaidige bali kujja kuba waliwo neibawo nayogeraku ku neibawo waliwo yuliyo wale yakoba ati yawulira abantu obwire nga balikubuuza ati mutagireko kwengeri egyowateesa kiringa izanga ateteesa noyo omusawo w'ekinansi so byali nga balikubulabulanga oba bano ati kuba baako ni muliraano wange nti oli kuna enamba yo tumukubire otukobere nti ife tubuze tutuli kubona njira eri kuideeyo bakikobaawo kale
aye nga nze muzeeyi kyendidi tube bagumu tuli mu isuubi tomana idda kwogera idda kwekuba mutima idda kwogera mu mbeera yona yona idda kwogera atulaga omutwe kuba n'oyo webangeri eyagutwala ndidi yena aziza mirembe kintu ekyomufu ekitali kiki ekintu ekyomufu kyali kyakikakyo ndidi yena nga idda kuvaayo bidda kuzuuka muzeeyi nze mule buliwo embeeyo mbanidi nga sayona bidda kuzuuka kuba nkozeeku ku amawulire gano kuva mu byalo ebyendawulo naddala emayuga eyo enankoma byali nga bisuisa era nga bimala byazuuka olisa omufu aba n'amaani ge mpagaane ensonga eyo twalina essuubi nti kati poliisi edakola ku force yona ey'omuntu eyo okutuuka okwogera eddembe ly'obuntu nebaleeta eyazise omusango ayogera nga bwe tuli kwogera naye abalaata tafaayo kuba omuntu okoba ti tiida akolera nze kyenda kwogera wano era poliisi nekati muleke tumutwala nabo abatema abakulu nze nabubona ku poliisi nga balikwenda ayogereku ku omuntu oguliwo yaka tijja kwogerera gano okwogera ndakwogera ku CPS gano omuntu olewo nakanti leero bano abantu nga bali neidoogo balina emirembe mingi ino kasatuka mu poliisi abatuse mu makage iwolozo takusula ku sementi ali kusula ku kita nani bacheta batya zongo ali kubiza ku zongoto nga kojere ku mazongoto kodi nga kwa ali kusula kubanga eiranga bakama nima kutwala ku poliisi lazima otekwa kwogera ayenze nka santi n'oluyita lufunangako nikibo kutagifunangako kyo aya nayogera gwaki ate mpagani yatuka mu bagezi bayine kuba mpagani ikomera alirimu naliyo duzi nga abasibe ku poliisi nga bali kubanja mpagani bamuwa amagezi tasobola kwogera bamuwa amagezi ogwo ojagwoza oti aye era idda kubaayo okwino era nze kyendiri era idda kubaayo era niwanaka ati avuyo tajja kuba na mirembe ku kyalo kuno idda kuba n'emirembe kuba ekyalo kino kyalo kirungi ino ebyalo ebintu byetuwulira nguli ekiri awo nguli kyewonesa ebyalo bino ekyalo kyaffe kino kirungi nakibona kulo kizira buzi ti kisungu ali dakika bamulaba bivaako nali aye emayuge ekaliro namutumba naliyo ayi gano kale aida kuira ati ye mpaka yano nga kino kikali kubaawo alini yabaleka abikizanga ente mu itakali ayi ngente dirya ebintu bye yamugenda ku musanvu yakati nkwena ku musanvu komaze okugula esanduku yo mwana muto ti muntu nti wa mukulu ninze nfuni oli nga mwana muto cyane kitoki yamugenda ku musanvu mbano ganava yanaba nga taswise anaba taswise omuntu yogana kayikusime obulezi madu gene ngaje okunaba natakutya ngabela kituusisa aja yasema n'obulezi ng'ali maddu ng'ensi eri kumubona eyo n'embeera eriwo nenze kwogera ku kuni muzeeyi kutokobera ku musango guno gutuusewa n'ebyo era nga wendogera ano muzeeyi ali kujja ku poliisi era nisaani lino so muzeeyi oli kulya ku poliisi ndi kulya ku poliisi ono akole statement bali bandikiriza njitwale bajatakinge kuki ku file y'omusango guli so bambi embeera tuweeri tujja kujja ku maiso nga tufolowinga omusango guno okubona nga bambi sigala majidu afuna obwenkanya bambi ni famire eno ng'eyambibwa kyetuli kwenda mu byona byona tukwenda okuboneka nga omutwe gwa muzeeyi bagwiza oba oli awo bamutole bamuziike nga alina omutwe gwe n'abo abakola ekyo bakolebweku ng'amateeka wegalagira ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribing please go ahead and subscribe, like and share our videos. Muzeeyi nkweneza olugendo olulungi kale sibuzena nkweneza olugendo olulungi era kansubire nti okayira gano okwetegereza ebiri kujja mu maiso ayenga embeera yaitu nayo ng'effamire tuli bubi ng'ekyalo tuli bubi era tuli beeraliikirivu ino nti gavumenti getatuyambe n'abakulu baabayo batatuyambe
gebanaava okutema okuziikula abafu bajja kutandika okutema ku baana baife bano emitwe tuli beeraliikirivu ino nife beena abakulu kuba omuntu yakulinga yabona amagezi gogobayego yakati omusaadde oyo alina amagezi katumutemeku omutwe agwira kujja akola bino nibino so tuli beeraliikirivu aye nga tuli basiimu n'empeereza yaimwe mujje mu maiso ebigambo okubyoleka ensi yona nebikoleki ebitegeere kale nafuna akaire era ndakwongera nanjye ndogere ku n'abasawo abakulira abasawo ab'ekinansi mu luuka muno naddala ku nsonga dino mukisa kirala ndakwongera n'okwogerako ku tudakujja amaiso twogereko ku n'abapoliisi abali mu musango guno era twogereko ku n'abakulira abasawo ab'ekinansi eruuka lwaki tebakuba ku nkiiko ekintu kino bakisanukira tubabuuza ebintu bingi kuba kasooka bibeewo bawulire nti baziikula omuntu bamutema ku mutwe tuwirako ku nti oba bakubye lukiiko baisa abasawo ab'ekinansi batandise okubuukiriza so kubeera nekiringa ekiri ekya buliddo ekintu ekitali kya buliddo mukomeeyo